Mlaleli yechekutu siyathokoza bona usiphe indlebe wakhe nangeningela namhlanje aveleke sesikhona ngaphakathi etatawini njengobana zihlangana inqheme embilezi ngaphasi kweligi ngeyamangise vele basebela khona abadlali ngaphakathi ngobuhlehona khona bathi basoyile iphi yenqhema zabo zombili kanti-ke hlangana isiqhema nasasekuva ngemtini Wanderers thona phezulu umlaleli ne-Southern Hema akanti dlala ekhaya kuva ngemtini emlaleli dlala ekhaya nje babuphele ngalendlela uva ngemthini akhe sizitsheche bona bachame bunjani ekuva ngemthini kunothipa khotwa ngisopande politika asetshe kuramosa akarete pele betisha so cosmesi asala akama kavani nguye okhona mlaleli njengomuntu oforosako nomsane Brazil angunema kanti-ke esichimeni nasi mlaleli sayo i-Southern Hema anozaphatha meikone kebuke ukhona oScritel Rivero Chavez Xulia no Mansila Paka ngoforosago akianchi ukhona anaye abakade isimeche siqhemeni sise-Southern Hema uNasser Williams Maidana Askuti Urego Ramirez no Pinto esiqhemeni sekuva ngemthini abakade isimeche bangarindlela Hennessy Oscar Chevino Cristiano Ronaldo Ruben Volbeck no John Stones vele sebele zikhona inqhema zombili ngaphakathi etatawini zikhona nje mlaleli rakabthaka iporo bayithatha dlala ekhaya kabosomnyanya uva ngemthini aku-orange ngaphakathi mlaleli vele sebele bakhona kuyathathwa iporo edesene khavane uyangena ayibeka umsane Brazil yokutshayisa ipala iporo umsane Brazil Rivero rakabthaka kufela ngemvubeka phezulu koScritel bethe zungzunga phasi epostori ayikhuphe beka phezulu koScritel ukuyiphakamisa akhe sibone elana mina kumsona ngaquadrado kuyikhupha iyachapha ibona sopande meyikhona ayikhupha letha phezulu kwenkore tatawa oyiphethe kuya abethe zungzunga nakuChavez lethe hlangothini ngelesinxele akhiya Kirina oyiphethe kuya letha phezulu komthane phaka ngoCarlos yathathwa iporoka Carlos anemanje ametichi bethe ihlukanisa bavele hlangothini lesitha ngemthini alinga kuyithwala ipolo yakhe phezulu koMohamed Al-Ghusala uyeqala bona uzayisapha ngeke ikumele khona lakhe sibale lino Messi Tubago welina lo Messi ayithatha ulinelo yokuhlala ngaphakathi esefeni wathaba umuntu mlaleli aphasi konami estadium labahlangana khona elangeni ngela namhlanje lize ngapha linye ngale emzuzini emhlanje nje kwaphela qinisekisa ukekere babo njengabosomnyanya avele sele batosa phambili ekondeleni line enge elize yathathwa Rivero esiqhemeni nasase-Southern Hema bavele hlangothini lesidla ukuyikuma athi uyikhupha mlaleli ipolo yakhe ngenyawo lesidla iyakhandela uya nomdlali nangangisopane ayirafisa letata kophezu konemanje ametisha khwathasuka aphezulu kokureke tata kothwiphe zomtehlukanisa bavele hlangothini ngelesidla akhuphuka Mohamed Salah siyabathandazela wesala yaphakanyiswa ihlabekisa ifuna quadrant ehlangothini lesidla chayisa ipala ipolo kaNeymar angena uNeymar ngalibawa ichepiswano Rivero ngemva wathi ngeze savuma lula akhe sibone endlini nembezo lahlekile uyu musu kuyibeka phasi rakabthaka anemanje ametishe lelo Messi uqala bonza sapha bethe zungzungana phasi epostori ayikhuphe bekehlangothini lesidla khupha usala ngesithende bekendlini ekhavane ngereke kubene kondela iphakame eflaha kamsizi kaSofi ngwana imthwaye ukhavane bona nase unjaya sele ubetha into ngaphezulu kwamanzi ayibuye ihlonywe phasi ipolo ehlonywa nje phasi Zapata ngisopande uyayiphakamisa akhe sibone phezulu kwelikazima iqhuleke ehloko ukubukiswa aphezulu kwekureke tata wehlala phezulu komsana ngakhe sibone Kirina ayikhuphe beka phezulu komthane Carlos Paka afika upoteka ngana chepsona mdlali hluthuka ipora ayikhuphe beka phezulu komsana ngakhe sibone ayirakabthaka quadrado ayithatha beka phezulu kosalo qala bona usayisapha oyiphethe phezulu kwekureke tata wafile hlangothini lesidla nangubesi uyabathola uyongena ngekubene kondela usayiphethe kuye uyayigoba Messi hayi khona befuna ukhavane sithela phezulu Neymar sala phasi bathi vuka Neymar ayikhupha mlaleli
Mansila ukhona ngehloko ngokareti yamchaphele kuba Mansila ehlangothini lesidla iveza khona uKhakesibona khandela usopande ayikhandela ngoquadrado kalabona usayisaphe ayilethenge basejo kuramos ngumakekere mchamene bestato karete peila oyiphethe kuye aphehuka neprem ngaphezu komusa siso kovele ehlangothini lesidla letha phezu ngoreke tata womese ahuva ngemthina akalabona basayisaphe betayihlukanise ehlangothini lesidla mchamene besunenye lethe phezu ngoreke tata wokoto ayichingisangeva ahwata suka ngaphezu komese veza esendunjene nango kareta ayithatha ngaphezu konema uthi uyangena skritela umakekere kandelena ayikandela lula uskritela ayikupha ngaphezu korivere ngiyaphakanyiswa iproleya angemva mnalele phasile lezithena phezu kosejo Ramos aqala bona usayisaphe thumba uMansila uyayigoba khona sipro yipi Chotumago weKalose withatha uKalose abaka wayivalela phakathi mnalele linganisa la akhuluma ngamalungelo kuzikhakhazisa bekendanjene yawathula yuva ngemthini ngekondelo lomsonanga athi nathi mehlo suka wabuya uKalose abaka wathangeze savuma lula avele ukwaba kuzibethela osemsamo lempose emnyango athi nakasemnyango lemkhuphele ngaphandle nakangaphandle njaya bebona umutsha ukhona epoleni rakhwako lokhala kabethe ilote ukuze kufika lesi sikhathe awukhala sipaka uthi nange ngumutsha wona angeze sawuvuma lula linye ngapha linye ngale akhuphuka ukarete phela ukhala bona usayisapota uthola amadoda bamthathela yona Rivera ofena tipes ngoreke tata wehlangothini lesidla kwatha suka Julio bamthathela yona Sala vele hlangothini lesidla uthola amadoda amabili bamhlanganisela bamthathela ipolo ngemva ethathwa nje emzuzwini masumi amabili nambili uva ngemthini likondele linye stopenda nasase Southern likondele linye veza ihlabukisa ukhavani ungeleke kumene kondela simunike uthi uyabathola Rivera yamkhandela ngeva ayithatha uRivera ayibeka phezu koChavez uvele hlangothini lesidla ngeva ayirafisa nekonetata wepolo wakhe athuye phezu komsana ngamansila aletha ngemva phezu koskritela uqala bona usayisapho ibeka phezu koChavez skritela usayiphethe ukuyiphakamisa ayirafisa letata wekhichibana komsana ngakekereda ufikile ulinelo mesu khwatha ipolo yokwela phezu komsana nemantamethisha aphezu kwengoreke tata wabeka phezu kosokole ayibeka phezu komsana nganema sebele ichapile buya nesichema seSouthern bayiphethe kibayiphola bayikhupha bayibeka phezu koJulio uqala bona usayisapho iletha phezu komhlanje nangakhesibona zunguzungu naphase ePostoria apkhalo sebaka uyiphethe kuyopaka mlaleli bafile hlangothini lesinena khesibona ebuchabele besumnanya yangena mlaleli Southern khesibona akenkerena aqala bona usayisapho uPepeleche zingilobunane ayiqhise eProka Rivera ngeke kumele kondelo ayukuchesa phezu komsangeva yakhucha sakuyilahla aphezu ngoreke tata westra phezu koCavalry rafisa letata ukhwatha suka endleleni kaSala siyabathandazela wesala anima ngomsana eBrazil veza ihlabekisa hlala phezu komakekere wokorona Konami Stadium thabela abantu into yenzongo edesina Kavane libula kangangani mlaleli ehelebha kondelele ngezinga msiliya qala Kavane uthi mina ngozinga nkorona ikondele ihlale ngelesibili mlaleli uva ngemthina qinisekisa ukuthatha amalungelo kuzikhakhazisa endanjeni wawathule bawathole mahlombe athi alalameleni kodwa ngelinye ikondelo lamabili ngapha linye ngale rakabthaka kuvela ngeva khuluma notichi mkhulu wathi vele iphutanga libulala kazange lambulala umbulawa Chile akutana lamenza ikutana angikhuluma mina ngeuva ngemthini thumela amasotsha athi seyilwa ipinasi yamaphuzu amathathu dlala kumpike hulo yoyiphakamisa khesibone uyilalamele phakamisa ifaka ngekumbene kondelo yoqhula ngehloko sejo Ramos akhesibone ephuma nabo kodwa uva ngemthini afele hlangothini lesidla ngoIsina Kavane bayiphethe iphura baqala bona basayisaphe alinga ukuthola indunja khesibone afele hlangothini lesidla uyayiphakamisa ifuna usoko nasipra soko wesoko wenza njaya nange ukorora Chotumago wethatha usoko mlaleli vezwa nguEdison Cavani sendunjene wayihlanganisa nenyawo yokuhlangana nesefo
Awuva ke mthina qinisekisa kuba zinkutane zeligi ngeyamangisa alikondele lesithathu ekondeleni elinya emzuzini emasumi amathathu namthathu. Awuva yemthini badosa phambili ngamakondelo amathathu ekondeleni linya aqinisekisa ukuba bomakekere ngaphakathi etatawini akhuphula izinga Potega afuna uMetiche ayithunga mlaleli bekabujabule bezithathu phezu kukareta afuna usoko bethe ikondelo lesithathu ikhupha esendunjini ifuna unema iyakhandela phamsa khonoko gijimela kumsanange yozithela phezu kothi bakhothwa ayikhupha ngesesidle isandla ayiqhubeka ehluko ngisopande Potega ayibeka phasi iraka kwela beziba ayiletha phezu koPotega ibeka phezu koMetiche uqala bonisa isapheleta phezu kolini lokhwatha suka asoka sokole ebujabule bezithathu karete pele Musa Sisoko uqala bonisa isapheleta izungzuka phase postoro ikhupha khonoko ibeka phezu kolini nomesa arakapthaka iprokesala siyabathandazela aphakamisa ihlabekise yokuqala nomende nawo Elisinda khandela uMeikoni ngemva ayikhona Meikoni wathangeze savuma lula uMeikoni arakapthaka mansida akhala sopaka beqehlukanisa abayangena kesibona bavele ehlangothini lesinele ebujameni besumna nemakerere oyiphethe kuye uyayiveza ufuna ukhalosa ayikhandele lulo Potega emzuzini emasumi amane linye ngapha amathathu ngale aveza ihlabekisa ifuna Edison Cavani unebelo Cavani yokuchiya uscripture nawo Edison Cavani Chotumago we-Edison wenza njaya nange uforosa Edison ayithatha into kahle khulu kama-ambala ngenyawo lakhe lesidla wakuthabela noThiba Khotha wathi kuduve emoyeni wathi umntwana phezulu yayithabela into yenzako Edison korola ikondelo sithumbe umdlalo lami asebela kwenzile uEdison lokho mlaleli ngama-akondelo amane ngapha linye ngale isawutenehema indabe mde bayikhwele ibayide kangangane angeze kwabalula indambo nempeke akwangakudinga ukuhlokakala eziqinileko kodwa-ke kuze kufika lesi sikhathi Mount Everest mde bayikhwele tetle yaphakama iproqhuluko ehloko ngoPotega kuyikhandela emzuzini embili lezilahla kunile esiqondweni sokuthomana ngoMansila ambuthi bakhothwa ngehla kwabo phethe kuye ikhupha ngesesidle beka phezu kosopande rakapthaka afele ebujameni besibili letha phezu kwenkolo yetata oyichaphile Mansila uyangena akhandela ngumakekera sejo kuramos abeke ebujameni besithathu karete beda aletha phezu kolino lomese phezu kwenkolo yetata wayirafisa netatawa abeka ihlukanisa sala uveza ihlabekisa nangokhwadrado othola amadoda afele ebujameni bomnane uyangena ayibuma lesinele mlalela ikhupha esendunjeni ngekumene kondela qhuluka ehloko yozithela phezu kolinelo abeka phezu kosopande quadrado ephakamisa ufuna ulinelo bese ehlangothini lesidla yiteleya akhanga ilalamele esiqondini sokuthoma sofengwana ehlandla ngelesibili ngelokuthoma wathi azekwaphumuleni zikwaphumuleni ukusophelisa uve yemthini edlale kuhle esiqondini sokuthoma badosa phambili kamakondela amane ekondeleni linye aveleke lana amalungelo okuzikhakhazisa sebele baqinisekise kwathule ndanjeni bawathwele emahlombe bakhambela phezulu kubudisi ekwamambala uPipisikhosana wathi avele sigoga lakhona nomachila kuyabhadela esigoga iwe imthini ibhadela umuntu komutsha la emakondeleni amane ekondeleni elinye sesibili godu aha Sonkulupe yeche kothi ethokoze ebona nisihlanganise nomlaleli kuze kufika lesi sikhathi akukho kuchukulukile ngaphakathi etatawini semizuzu nje ekhambako kusese ngokuba ke la siqondene ngesesibili emzuzini munye elinye ngapha mane ngale huva yemthini bangakwabo busomnyanya adosa phambili engama akondela mane ngokukhumbula kuhle Edison Cavani bethe ikondelo mbili la lula kangangane qala msi hlala kuhle siqhama sehuze khona wenje baluma thepolweni phezu kosoko phezu kwenkolo yetata wayiphisa abeka phezu komeso ufuna usoko umtholile abeka phezu koline lokho bafele ehlangothini ngesidla beqhayihlukanisa quadrado ngisopane ufaka ibelo ubala kuchinga phambili usathola amadoda uyangena ayibuma ngelesithandathu ikhupha esendunjeni thola uEdison uyokuphehuka uEdison ambuza pata
mama nje uzapata pamba kala bona zayisaphe ayiphosa ngesesidla mlaleli dikade mbezona hlekela buyu musayide ngepasa tukuiraka ayikhupha ifeature ayibeka phezulu komsana nangomansila bekayihlukanisa bavele ehlangothini lesidla yozithela phezulu kometicha ikhandelelula esiqameni sehuza ayiveza isendonjeni ekarete phela ukala bona zayisaphe amadoda amabili bamthathela yona yokuphumela ngaphandle iphoseleya abathi amansila nguwe ikhuphele ngaphandle emzuzini masuma mahlanu na mbili emakondela mane huva yemtine linye Southern Hema raka ipolo ngusoko vele bchabeni besumnanya yoyiphakamisa ifuna uEdison pha yumene yozithela phezulu soko kotu yabangena nangu Neymar lizinga leli mlalela ikhulume njaya Konami Stadium ikhona mlaleli nanyana ungafuna ukumkokozela uNeymar lapha kela ibhola uNeymar mlaleli balekela usomapala eyokuhlala engcenye yesefa kwathaba umuntu la eqondele lesihlanu ke ngokwekhaba khona elihle kangangane lizinga ngeze walibandule njaya khoma nawe nje sebele kubutisi mlaleli inhloko zihlobe phasi emsila mlaleli ngaphasi kemlenze esiqemeni esayo eSouthern Hema vele kubutisi indaba emteba ikhwele iMount Everest kangangane kwangayimpeke nengiharafu bazijikile khoma nawe nje balinga kuraka ipolo wafuna umdlali nangekekerene ufuna ehlangothini lesitele bchabene besumnanye uyangena kuyigoba khipha ngehloko sejo nguRamos athuidosa khona kumsa yozithela phezulu pothenga itholelise khona ngehloko yabuyise zithela phezulu linela khona ngehloko naye abeke phasi kwelabezima rakamthaka amusa sisoko phethe kuye usoko uqala bona uzisaphe ayikhuphe letha ifeature phezulu nemaqhinisa ipolo akarete phele bchabene besumnanye afaka ibelo chinga phambili rakamthaka phethe kuye ukarete uqala bona usayisaphe endleleni kanema iphakamise khona ko yite kavane akanga ilana mele so fengwana kwanga uthwaya umlando esiqhebeni eNasia Rivera akadlali kuhle kukareta yokubuyisela emva ipolo le yabayibeke phasi rakho simahla bekathe ithwayo rakela phambili kodwa ke uyiso so fengwana athi nilobile msiuva yemthini yophakamisa ngisopande beka phezulu kokareta uqala bona sayisapha qhisa ifeature ekumene forose Musa Sisoko efuna umsana ngazapata uyaphuma uyoyikhongozela lula kangangane phethe kibo sebela iphosile uzaphathe bchamene besume nanya bayangena ngokekerene othi uyangena ukekerene ukhandela lula metishe kwatasua soka sokole abeka game bchamene besina secho rabose ayikhuphe beka phezulu sopande bchamene ngebesibili yangena mlaleli ufa yemthini faka ibelo sopande quadrado oyiphethe kuyikhupha ngesitede sala athuphaka msetleva nokho akhanga ilemuke mlaleli quadrado Icona Sala, Icona Quadrado, Icona Edisene, Zabuche Mlalele, who's Mzuzini Masuma standard to Nambile, and Lee Condeloline, Southern Hema, and Stamines, Hoover Imtina, Wanderers, Simakondela Mashanu Hoke, and Rak Kaptaga Porongukano Sepaka, Yonganga Kumbene Condela Lusangu Secho, Yuina made a Tiba Kota, away Congozena Pampa Pampa Calabose, Sapunga Kumbenaka Yakondena, I Rakega Peso Secho, Chamene Statu Carrete Peda, I visit Sendujene Pesco Tata Ubeka Sama Yangena, I kept for the name. I represented Tata Upama Sabagi Saifuna Carre to finish what in the season. I'm Chamene Besum and getting a Kuben Condeno Christ and Dujene. Neymar! You! Economy Stadium, Pamba Chopo, Tui, Mega Shali, Pasile, Carapele, Ekrapa Condele, and Gazing Gangane, Isete, Baita, Tony Magom Chopo, Tui, Umede, Ozange Chata, Bonavele, Sabine Guncha, Yanga Pagati, Tata Win, Sabine Balvale, Condela Gunema, Kilaka Spili. Standard tunga pamla le gandi linyes kumene so Southern Hema afele subile gubtise njengombana chusko sala bona esko gaga patela wachira na wapatela neskoma na simda le se Southern Hema sapatela las patela ngamakondela si tandatu hoke angena ngakiba rakapthaga bchamene besipile quadrado by petegiba emzuzini mlalele masuma standard to ne toba eskoma se uzistensekisa ukekerebasa athatha malungelo
lokuzikhakhazisa entanjeni thola mahlombe bakhambela phezulu bathi angeze satepeleka la singakwethu muza kuyebe sizibethele nawo Khavane bambusapata atiyadonsa uKhavane akhange mlalela ilumathise kuhle yokuhlala enqanye Yosefa ibelikondela khona wenje sebele bayithumbile iprophesi kwenkoreke tata kunema adlala kwanga bayazibandula elisine ayiveze sendonjeni sana siyabathandazela phakama iflaka kamsisi kaSofengwana ikuthwaye salabona namnje yobethe indonga phezulu kwamanzi ayibuye ipolile yokuhlonywa phasi rakhwesimahla ngemva akuti simlaleli esichimeni nasaChavez yokuphumula ngaphandle ngibona uRamirez uyaphakama ngareka phakathi kutisihle angeze kwabalula mlaleli nangudlala nengigutane zeligi yamangise apheze eminyaka elisumi ngokulandelana evuka kemthini levele idlala ngakwabo mlaleli korontshila emzuzini emasumi alikhomba-nambili sasenjengokuba asithandathu ngaphandle ngale ngikhuluma ngamalungelo okuzikhakhazisa abokwathule entanjeni bathi vele singakwethu kuyabe sizibethele ubaba kuzibethela osemsamo imphosi emnyango limkhuphele ngaphandle athina ngaphandle abetheli wathi bekavume bona umutsha emboneni rakhwako ukhona yavuma mlaleli kuze kufika lesi sikhathi eSouthern Hema khona wenje bakhuphela ipore ngaphandle yabuya iba isingakondelo ayithelele othiba akhothwa Atiba kota uyithelela nje mlaleli ngenyaka lakhe lesinele ayithathe beka phezulu komhlanje ngafuna usana kesmone ayikhuleke ehloko usana ithola uskritele endlinga nembezo lahlekile buyi uskritele ayibeke phasi araka kavela phezulu ukubujama besumi nanya ehlangothini lesinele bayangena Southern Hema bathathe ipora bayiqisa khulu alinga kuyigoba khulu yositela phezulu kosupande khwarada ayikhandele lula ayithatha ikhonoka ayiqisa isehlangothini lesidla faka usala ufunile usala umthole ile mlaleli kesmone beka phezulu edisina skritele njengomntu ophatheleka ukuthi vele Southern Hema yamphathela mina ayiphakamisa khona komlaleli ngemva efuna umansila aqhula mlaleli ngehloko sikhulu kutane nguthono empothenga ayithathe beka phezulu komhlale Ramirez sebele ikhandele karate pero thola matoto vele bujamene besumnanya baveza nasihlabekisa hima akarate pele usephethe uyayiveza upele khandela uskritele njengomntu ophatheleka ebeka phezulu komhlale khulu Ramirez bethe zunguzunguna phasi epostoli yaphakanyisa ipolo wabo angemva ephasini lokunosecho nguRamos ayikhandele lula letha phezulu nkoreke tata ungeva khwatha suka atshela mpothengelini lo Messi ayikhuphe beka phezulu kosala bevele hlangothini lesihlabe ehlukanisa abayangena quadrado uva yemthini bayayithunga nawo Edison Company ungena ngekumene konela khandelwa ngeva asiya karere oyiphethe kuye usiyaka ayibeka phezulu komhlaba iKharlos Bhaka oqala bona uzayisapha ikhandela ngumhleli nangasetsho nguRamos ngeva ayiqhise beka phezulu komhleli Metichi letha phezulu nkoreke tata soka sokole khwatha suka esendleni lakhe ufaka bela kuchinga phambili akesibona ndasipona soko Chotumako wasoko fanele phakathi umusangu sisoko mlaleli ngenekhomba batuma umuntu mlaleli ngaphakathi eTataweni Economy Stadium ngakwabo mlaleli uva yimtini awurontshila mangakwabo kuyabe bazibethele vele nakuthi Thabo Zele mlaleli elimini labalandeli besiqhaba nasise uva kemthini ubudisi mlaleli esikhobela sakutsha kubudisi kwama-ambala esiqhibeni seSouthern Hema khumana wenje mlaleli kusele imzuzu elikhomba nje kwaphela abona lizilahle kunina imzuzu emasumi alithoba ihlangane raka ipolo Carlos Parker ungekumbene forosi ibeka phezu komansila ayiveza siyekerera akhe sibone luso quadrado yokuphumela ngaphandle yabuya nanjaya besingakondelo yothelela ngemva ngothiba ngokhothwa thelela nje vele Thabo Zele ipumulo mlaleli Thabo Zele ubuse umdlalini elo julukile hle esiqhemeni esayo eSouthern Hema bamba igolita ngeze balifumana ngoba wenje bayangena asala uphethe ipolo uthi uyangena bambeka phasi yokuphumela ngaphandle bathi sala nguwe ikhuphele ngaphandle iphoso ngemva
sebele bakwenzile lokho ngisophande ngume ikhona uqala bona uzeyisaphi emlaleli uqalele no-ediside usayiphethe mayikhono lingakuthola indunja ukuchinga phambili uvele ebujameni ngobesithathu nangume ikhona emrafisa letatawa afuna urivera umthokile ehlangothini ngelesidla akhe sibone abethe izunguzukana phasi epostoli emzuzini emibili ehlangana tu imzuzu emasumi alithoba thuba ipona kunemanja kumetitsha endleleni kaneme ebujameni besuma nyamba yangena veza ihlabekisa nangu ediside uqalele nomekhono uyaphehuka u-edisine ekhavane nangu ukhavane beka kahle sala wesala velela ikondelo ngelobunane emlaleli usala wathi uthume mina edisine ngizokorona hlale lihlezi bewokuchinga phansi wathi ala wenze kuhle langena namhlanje memele ngilikorole nami ikondelo nange kunje ngaphakathi etatawini siqinisekisa ukuthatha amaphuzu amathathu elichema sekuva ke emthina hlangana mlaleli emzuzini munye emzuzu emasumi ali ethoba khona wenje vele iphimbo angelethabo mlaleli ebalandelini behuva ke emthina kanti ke isichema sase-Southern Hema ibebe bazoyilwa mlaleli kube buthisi kangangane kwesamathunzi nabile ngemzuzu emithathu sebele zingenile akhe sibone rakabutaka kumetishi kusele mzuzu munye ngokhabula khona kesibone nosipona sobela sakutsha la ayiki into abangayenza mlaleli sokwamukela abachinge phambili bobhinqa angcono ukuya emhlaleni olandelaka arakabthaka mlaleli abunane ngapha linye ngale askrithele arafisa netata webjameni ngobe sibile Rivera ufaka ibele uyangena welcome tehlukanisa kesibone wayikhupha ngestand phezu ngokureke tatawa asofengwana wathi nenze kuhle khulu kwamambala sithokoze kangangane fake emthini Wanderers siyathokoza thumba umdlalo ngamakondela abunane wonke kondelene elinye ukusophelisa mlaleli langenengela namhlanje sihuva emthini amakondelo abunane kanti esichemene se-Southern Hema likondele linye umuntu kuzichecha ithabo lethando kulandela kogodu aha